busanzwe nitwa Imana Marie Rose Nyarurembo nk'abandi sori na mukuru wa Budesiya nyina ni muganga Devota Nyarurembo nitwa mukobwa Muraho neza. Muraho mwese. Amazina yanjye nitwa Musanabera Sifa, umwana nkakina nitwa Honorine Mugura Karemera. Muraho. Ubuzima busanzwe nitwa Nkurunziza Gaston, Nyarurembo nitwa Karemera, Sheri wa Honorine. Muraho. Meze neza. Mwishimye. Ubuzima busanzwe nitwa Mukayiranga Marie Françoise, Nyarurembo ndi Nyirabazungu Muraho. Nitwa Mukunda ufite peripeti, Nyarurembo ndi Murebwayire mama wa Petero Mukarurebeshi. Gira murakoze. Hano nabakeneye n'umugabo Duwayo n'umugabo ufite imyumvire wumvikana n'umugore we. Mu buzima busanzwe nitwa Kayitare Jeanne Paul, urunana nk'abandi muzehe Ruremesha wa Petero umugabo Murebwayire. Muraho neza. Kandi nabakeneye n'umujyanama w'ubuzima na n'ubu ndacyashishikariza abagore kujya bajya ku kigo nderabuzima kwisuzumisha bakareba ko batwite bakurikirana. Mu buzima busanzwe nitwa Imana Marie Rose Nyarurembo nk'abandi sori na mukuru wa Budesiya. Muraho neza. Muraho. Maze kubakenera nitwa Rutamu. Umugabo naherekeza umugore bajyane kwa muganga babakurikirane hakiri kare kugira ngo azabyare umwana mwiza kandi muzima. Ubusanzwe nitwa Nkunzi Rwanda Leonard, Nyarurembo nitwa Munyampama waguze umurima na Nadine akamuha icyangombwa cy'ubutaka. Murakoze cyane. Muraho. Nitwa Mukeshimana Jeannette, Nyamurembo ndi ni muganga Devota. Muraho neza. Muraho. Mu buzima busanzwe nitwa Mukabarisa Marie Jeanne, Nyarurembo ndi nitwa Muraho mwese. N'abakeneye n'umusaza Gashabisi bari mube ko nasoje baye muhinduke rero. Nitwa Muhire Marseille. Murunana nitwa muragumva? Yego. Abarumva nibagire gutya. Giye kubabaza. Ninde mu Nyarurembo ufite gutike akagenda gushira ikomeye cyane? Ninde? Nigewe. Muraho mwese. Muraho murakomeye. Mbese jwe nimwaryumvise. Abantu bakunda gusenga ni mu manikeje. Murakoze. Nitwa Mukeshimana Musa, Nyarurembo nk'abandi mwarimu Mugisha.
neza. Amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Ibrahimu, Inyarurembo nkaba ndi Pascal. Muraho neza. Mukanya mbakiniye nitwa Asteria, umuturanyi wo kwa Gashabizi. Amazina asanzwe nitwa Kambere Brandine, Inyarurembo nitwa Mukobwa Jean. Mediatrice ariko Inyarurembo nyina ndikankwana. Thank you.